Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip no Allahu subhanahu wa ta'ala, sumpatan tanok mana gyang kutua di tanuli kambendingan na sa gyang kutua mga hadith bituin sa arba'una an-nawawiyah. Iman tu na ayat mana kebukan tanong sa bendingan nagyang kutua ikatlwa hadith. Pitiruyan ya katita yang ke ana Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Ayamanan yan na miyaka tite yang kung kay ama Abdurrahman gitu so Abdullah watau Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Pitero iyan miyan garna tigen so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din yan di teroon pinagum balaya tigen so Islam sa limatiman shay maana ayako na pula uso agama Islam nagyan kaya limatiman shay paganerong na syahadatu alla ilaha illallah suatigian so kaseksi nga ada Tuhan na patut simban inun taso Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Muhammadan Rasulullah naguso seksian ka na so Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasugu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayat kedua na wa iqamis salah suatigian so kitindigan ka ko sambayang. Ayat ikatlo nagyang kutuat tigyan na wa ita zakah so kibagan ka tigyan si iku zakat mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayat ikapat mangurip Allah nagyang kutuat tigyan na wa hajjil bait so tigyan so kapnay haji ka sa baitillahil haram. Ayat ikalima nagyang kutua wa sawmi Ramadan kapamu asa ingasi ko Ramadan mahorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Diyan kana na limatiman ami alitan no mahorip mallah dinami aloy sa diyan kana hadith na ginan mga shay pula uso agama Islam mahorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Isabu diyon ng pangimandaran utaw uri na diyan padalam mga kupuso iyan uri na ongker niya nun na di ke sakagyang kutua kapaka pag-iingaran yan sa Muslim mahorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Wadim man mga syai'a din yan mapanggalabag sa kanaban yan uungkira uri na din yan panggalabagan sa pa din sagyang kutua baya ginawa niya kapungunutin niya ko baya ginawa niyan na kanabatan man maptero di ke sa kagyang kutua kapaka pag-iingaran yan sa Muslim mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ay mataan na sak din nagyang kutua kapaka pag-iingaran yan kapaka pag-iingaran yan sa Muslim mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ay mataan na upamakaad na shay sana danyan nung gilibog ka mangorip mallah oriyan kapaka seksi iyan sa datuwa na patutasimba na inutas wallahu subhanahu wa ta'ala nagusto Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu Allah nagumitin digiyam sa sambayang na upama kaad na mga syai'a din yan sa mapanggalabog mangorip mallah sa sabab pa din sa gyang kutuwa kapag pangunin niya ko bay aginawa niyan kakanaban niya mandi magaga mangorip mallah subhanahu wa ta'ala na kitong uto ko kakukurang agyang kutuwa kapag agama niyan, kapag ingaran niyan sa Muslim mahorip Allah. Mabubalis ka niya na Muslim
Di makambara dosa sa gyang kutua niya ni kapanggalabag sa gyang kutua ini paliw katon agama Islam maorip Allah akna banyap mandiku. Upmano ad na mga syaisan na din yan mapanggalabag maorip Allah. Sabab sa gyang kutua din yan nung kagaga uli na daar kanon. Lagi-lagi yung kutua kabagay zakat na so manusia ang maging sa Muslim na kanaba na tamok yan na patuta kabagay na zakat na sala kutok mam ng orip Allah subhanahu wa ta'ala kada may paturay sa gyang kutua kaada gyang kutua mga asyarat kabagay sa zakat. Uli na gyang kutua kalawi sa Baitullahil Haram ipantag kukap na haji. Na upama kadima panggalabag manusia sabab sa gyang kutua din yan nung kagaga nah kanabar o kadusa mga orip Allah subhanahu wa ta'ala kagya daw no mapaturay sabab sa gyang kutua kaadaw na gyang kutua mga syarat uli na di yung kompleto o syarat o kipapaliwatan ko kapag hajj mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga orip Allah mga pula uso agamatan o agames na mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Na ubatan nun po yung mikira mga orip Allah nagyang kutua paganayron kasaksi inga sa daatuan na pato tasimba na inun taswallah naguso Muhammad na sugu wallahu subhanahu wa ta'ala naginan na may kay ibaratanan sa iksamin wallahu ta'ala ipag-iksamin yan ko urip niyan anto na ipadilaman niyan ko puso yan o tituniyan na padilaman agyan ka na kasaksi sa daatuan na pato tasimbaan inun taswallah naguso Muhammad na sugu yan mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Mana pag-iksamin wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga puso o mga uripan mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Gingutok man na ikadua kitindig ko sambayan na pagnuto sa kapag-iksamin na Allah subhanahu wa ta'ala ko uripan yan kung gula lang ko din yan di kapangunutan sa din yan ni kang gilubukas sa kang kutuaso ko ano agama Islam mga urip mallah. Sama no to inexamin ro Allah subhanahu wa ta'ala sa Muslim sa anggula lang kung mga anggaw taiyang mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Diyan kutok man nakib gang zakat. Na ubatan man po imikira na napadapnanan sa ipigilen wallahu subhanahu wa ta'ala ko urip niyan may pantag ko tamok yan. Anto na so uripan mapatumo yan nagyang kutuwa niyan ni king gulalanan sa gyang kutuwa suguin wallahu subhanahu wa ta'ala akip maganyan ko zakat anta ka mapatumo yan nagyang kutuwa tamok yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niyan na pag-iksamin wallahu ta'ala so uripan anto na ititu kapag agaman yan kapangunutan yan si Allah subhanahu wa ta'ala may pantag ko tamok yan mga urip Allah. Gingutok man kapag hajj mga urip Allah na upoy mikiratan man mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na pwede sa eksamen pa Allah subhanahu wa ta'ala ay pagilian yan ko urip niyan. May gulo lang ko galabag aguming gulo lang ko tamok mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya so kapag hajj nakusar ka nagyang ko to ang gota kasubadan ka naguso tamok mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kutok man ay kalima kapamuha sa iku Ramadan na ipigilian ng manano Allah subhanahu wa ta'ala upa makasuripan na mapatumuyan nagyang kutuwa kapangunutan niyan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala adigyan kutuwa bay aginawan niyan ino mga day so uripan kasakripisyo niyan agyang kutuwa bay aginawan niyan sa may pantagbo sa kapangunutan niyan sa iku pandu ano agama Islam mga urip Allah subhanahu wa ta'ala anta kali mga urip Allah gina niya limatiman na siya na igira amang buamiya padalmanan ko Muslim ininggulalan yan sa tarutok maurip Allah subhanahu wa ta'ala na pinuto sa karina maurip Allah sa agyang kutuwa kapakatititu agyang kutuwa kapag agaman yan nagu karanin yan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala ganyan pada makapantaw siya sa agyang kanana lima rukunu agama tanwa agama Islam maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa sumpatan tanong buko mga padip manawras maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sitan butawi sa diyan ka sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.